kwenda hinya wa Ngai. Kionja biashara inafanya vizuri. Biashara uone ikawega. Kuna nguvu za Mungu. Kwenda hinya wa Ngai hapo. Mambo huwezi fanyika tu ifanyike. Maundu matigekeka omekeke. Na kama inafanyika kwa kila mtu, Angĩkorwo maundu mekĩka na kwĩna mũndũ, basi kila mtu angekuwa sawa. ũguo nĩ kuuga o mũndũ wothe akĩrĩ mwega. Mtu mmoja asema Mũndũ mmoja amen. na kabla sijaendelea niseme hivi. Na bishop atanathi na mbere hiyo. Si ati ya kwamba hauna nguvu za Bwana. Tete nĩ kuuga wewe ndũrĩ na hinya wa Ngai. Kuna nguvu za Bwana uko nazo. Kwĩna hinya wa Ngai ũrĩ naguo. Amen. Amen. Lakini kwa nguvu uko nazo za Bwana No hinya ũcio wa Ngai wĩ naguo ni kidogo sana. hinya ũcio nĩ mũnini mũno. Amen. Amen. Unastahili kuambia Mungu, Wagĩrĩire kwĩra